radio. Sabra boy mo dajini. Be natural snow. Abo nonsia. Ahanya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shemaima Yamamu nyina chi ebranso se de SOMPA kasebo authentic news ye de somo anopei. Na kasebo efri SOMPA 106.5 FM Accra no. Efri ha na enam ye headquarters e wokumase. Eye SOMPA 93.1 FM. Kumase hono aye Ayiko 100.9. Paris France ye Adamfo pa radio. Takwa SOMPA ye 101.1. Takwa de SOMPA ye 103.3. Tachima SOMPA ye 106.1. Sunyane SOMPA ye 98.9. In Kranza SOMPA 90.7, Doma 101.3, Mankasim ya Kingdom 106.1 FM, na decoder Subabia Radio 4 no, aya SOMPA FM, ye Facebook Live, any Facebook page na YouTube no so ye wo Facebook ye SOMPA 106.5 FM Accra, and na YouTube ye SOMPA FM Live, ye website ye www.sompaonline.com. Nana KJC Company Limited anopa no nsia kase ye bobre na asono ekoba simprimo oton adansie ho niema wono any headline sponsor our dakase boy ano and what you know endpoint homeopathy clinic Dr. Dubwatin so ntan safra sabra na wonfa homeopathy so ye alternative medicine no wonfa ensan wo yare Tanti na 74 mission so I have T74 no so wo hia bi na timi aboa wo yie and na Promasidor Twisco energy food drink no eye chocolate na eye delicious no wo mo ka ho na anopa na KJC Company Limited anopa no nsia kase ebo edi mo SOMPA 106.5 FM Accra and some ye dis somo anopa di mo akotene no ebi ni custom officer bi akodin senseme e wo court na wa hye se won kono kodwendwene nsem homra ye de mu nsem beba ho na I would not say wa awono eco-conscious citizens wono eye coordinator wada wo ma no trem sa abanye bosome nkono ye de wode wano don wore no nya no a ene ye de wo we yie enti hweye na galamse ho asem no kan yi papa bi a wo ye environmental scientist wo ka kire aban ene wo mo ka bi wo mu galamse ko no se enye se ye kwati nsuo mu na de ho asem no wo kan Deputy General Secretary the National Democratic Congress Ora Mustafa Bandi so dia to just say MPP for mum yenwune ye ho e bagalamse ho ntokwa adeduafo a e wo Suyan Central Prisons aya de pa wo mo abo adwuma bi a e chen kure na yebetu na mo na yakwakopie wo France na baba be piem se de amonyasemu ntawanta wasi se Prime Minister foforo baaye e na makomako aduonu nsia pepepe wasi wode nadwa no ato wonsi ensem ka wonu mu ne de sumu sekasebo e wo SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de sumu no pai eyeme akosua ago aboagye obetimi afrem akosua nhira me ne medoba obrempon na kwaku ampoma yensha ensem nase emfa emao enra adanta circuit court ekwa asetena na wode papa bi a wono ye adwuma e wo customs division we eye Kotoka International Airport wo mo de no eho eno ye adwuma na nidi ade Togbe agbeti dodoi ya wanya mfinshia no aduanan miensa 43 years wachira se papa bi ya na anu we free Dubai eba wo man Ghana mu ono krampo de no na ye November 2024 eno we bedu Ghana ha no oba ye niema wode ba ye no papa ya se niema no ano ka che ne se ni duty ya obetu ya no 21,000 Ghana cedis chira se esika na bi wo mpa ama watu ya ho duty nyina awie akirei ena opani dodoi esan ba ne nche bi o sabe ka che se niema no krampo no so sent you 2,000 Ghana cedis ka ho na 21,000 Ghana cedis no na wadi kan kura at receipt di amana no de utimi se bibia da na kwamu kama na emom 2,000 Ghana cedis ya papa sent you a edema dodoi no eno de anya de a o ma ne receipt bia eno eno we ye se won ko fa receipt nka ho fa ma no ene o kan ya nya de a webu ano enam so mo hu se anhwe ye na dodoi peso odi nsia eda na ne nkono eno nti wokobo airport police fo amane se ade a abrantie peso ye no nie enam so ema police fo nso ya chief inspector Masuolanyo wono edi prosecution anim no wo kire se wo moto nsa de frɛ papa yi wa ama wasuo wa adwumam eno nti wo munya no kakra eno nam so mo san kura kira kra tabio ekoma custom division wo mo kura bata wo Kotoka International Airport ho eno so a wo ma no kwan ama na ama afia mu oforiso busumini mo san kira kra tabio ediko headquarters eno so a wo mo ansama papa yi ama eno na afi wo mo kira kra ta criminal charges ede ekoma papa yi so mu hia no wo ba ya eno de ntansa
abo no say waji sika firi obi ho na wo dada obi agi sika de afiri ne ho ene no enam so a wo motabiri no edikopie court no tie ne nsem no ano togbe agbati dodoe ya onye mfisi aduana miensa na se woni fo e wasem hu ba kokora no nti court no ahye se wo ma ne bail 10,000 Ghana cedis na wo mpedi ba ko e ma ne magina mu ma no na se asem no watu di ahyada na wo mo san kokotena asem ne so bi ewu a wo mo ho ntanse bi a wo so wo de ma no wo mo atime di ama no eno na nam so e ma chief inspector Maxwell Anyo e kire se ni court no aka no wo mbedi su pepe na 10,000 Ghana cedis wo de atune tire so no so obenyo obi amana ba ba gina mu ama ne bail no eno so wo be ye ho hye nyina na ne ewa kire no wo mo de abedan court no Enche Crown or Mampenny, His Excellency John Dramani Mahama, Wajani to me soon or to suffer civil society organizations, our Jubilee House, and on Mukoshia Chichinkomo, a coin befa swagalam say, Koni, betimia con, near betuna senior me and what if you say, do you ever one yen chasu ye to us here? Nano and a civil society organizations, I would do Koshia no, do natural or marginia, eco conscious citizens, Wamusu do Manuatum, and Mamu coordinator, I will say, wa, Ediatun Central for himself, so many crony, buy a can sagalam sent to Kano. Kono as what chinchen and nase wo kodi nyante sa chichide nantie eti abana wada won soro wo tonkoso wonyane na de ma ko e wo mu kura ne se aban kan se wo the line bi e tuja hotline as se wo se excavator bi anasa shamvan bi ene number bi a eno ne se nka wafre besinne hotline no ye hu akira kwan aban timi nkansa line ni so aban no na tu na nuntuo ka se wo de hotline eba eti woni na mo na hu so bi de excavator bi na mba bi a eno anso afre hello excavator bi na ma ho nti momra ya ka hwe ni mu aband na no ne don wore bi ngono nti ene waje mu saa eno na wula se wase bosumi nkunu nie aban se mo de tu dwafa galamsey a eye national disaster kese atorenchema ato o man Ghana enye se wo be frɛ advocacy groups ahodo so wo meka sa na na bebo na mom adwuma wo be ye ne fom no ene be kyese wani abre anase wudi agro. So little things like a number that one can call when one sees excavators moving or chanfans on our water bodies, we haven't got that yet. The 9 months, it seems to us that that's taken a little too long. There were some things that people would have seen as low-hanging fruit, such as the repeal of LI 246 a common number that one can call to say that the excavators are moving. Can you do something about it? Having something to do with the MCEs, the DCs, the police, when under your watch, there's illegal mining. What are we going to do to ensure that they do something about it? For Injema, for instance, we really need to applaud them. There's no illegal mining there. Why not? Because they have a very good chief and the community and Father Blay has come together and ensured that there's no community mining. So they are an example of a community that is doing well. Eni yeti ye owuraire ewula sewa awo ye coordinator na so oboabo nipa doma no na wo hyehye dwumadie de ma eco conscious citizens na akasa na o se bosumi nkunumni no enkono no se wo bo ho akonta aba na motu a wo tuo no enkyere se na ni abresa galamse na obetu ase eti abanhwe na wonye ho adwuma. Environmental scientist a friend say Professor Chris Gordon wono so dina no atom e galamse enkomo yimo na wo kyere se ye ka asem no a eya na mpani se ukoto se nipa mienu ko a busa se na ano eba ne sen emfiti prekope emfo no nkonkotum uhunu ba bia problem ne wa na afi wa hyase de afiri ho nanso Ghana galamse ntokwa ya ye kwin de ayese ye jampu de akwagina nim ho e na ye twen se ntokwa ne meto ye wanim ho na afi ye nkontokwa na nasa ye mpata na wo kyere se na ano na Environmental Protection Agency EPA for one den kratase e ba montre so se $200,000 and one be here and no kra no ye near de so ahwe si ebetimi de ati nsuo no kakra no eno no wamode so ahwe nko ano one be here $200,000 eno na Professor Chris Gordon edna no atum no chese nye ne hia ni yango hwe ba bia problem me sha se free ye sansa tro no kra se monko hwe tete atempo no ba bia kwampane da no na monko fa so si atimi ko hwe tete atempo no hunu ba bia problem ne wa eno ene betimi anya me hunu asamre pumasibre. Fundamentally, I think the approach we should be using is stopping it at source. It's like in the health sector, if you do preventive care, it's much cheaper, much more effective than doing emergency care or intensive care. So let's try and stop the source of the galamsey, and it's poverty and greed. And for me, I would always go by what they call nature-based solutions. We use a nature-based solution to solve the problem rather than adding more chemicals, which we don't produce, which means we're going to have to buy and import. And I'm not against a non-green solution. Professor Chris Gordon, a environmental scientist, nene ene yete no.
Meka wo say na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Owura Mustafa Gandhi na yetrofo apanyina bedi ekire ema National Democratic Congress NDC amanyuko no. Na wakasa kyerem sese ye po obi ama nakasa fa galamse ho a enya MPP. Say obi abakasa fa galamse ho a MPP fo moral right ben wo mo wonyina so abrabo pa ben na mo bebo ye edifa galamse ho ntia. Wobi kasa no mo so afekire wo mo se aduasa mienu na mo so e ka bie ensam fata fi se galamse crisis no wo ma broso epon kan na ebon kan a na ye ti ye ho ba bia anie enti e wo mo se problem na wo ho no NDC for ye ho adwuma se da be ya ye be ye ho adwuma e be boa NDC for adwuma na wo mo ye no so obi be kasa ho a MPP for dese so wo mo twe wo mo ho kra e so wo mo na ma de ni mu do su ko e ma de ne pro ye tete se kontebe na de Ghana ababedru ba bia ye dru. The essence of this is that at least there is a public awareness today. Say Ghana is up and arm against persons who have the appetite to destroy our water bodies and our forest reserves. Collectively, there have been serious demobilization of the various establishments around and within forest reserves by individuals, whether political, apolitical, who are engaged in it. Beyond this, clearly that dialogue told all of us a framework of enhancing the punishment that will not be politically biased of persons who are engaged, who are unrepentant, persons who are determined to Eni ayeti ye Owura Mustafa Gandhi awono trofo panyina bedi ekire ema National Democratic Congress NDC amanyuko no na wode sansam ne atudwa ede efa ho a so mpaka sebo yede asommu ye toa ensem no so na yakopie mu ewo sunyane na sunyane central ne duafie ye wo ho no wọ́n mú abọ́ wọn homode ne pa ya bani a wada de duafie na no regional commander no deputy director of prisons DDP Thompson Ochokpo wọ́n ni initiative awaye ewo afiase ho no anase ne duafie ho no wọ́n mú aboa papa sanse ne duafo na egu ho no wọ́n mú aduane die ya na ekwa atwe pa eno na Yera Thompson Ochokpo wotena ase din no hu se de bi sebi mpreduasa obi bebo amu agya onan de nka wo a wodwojo ho na wo ya eya nanom mu ye nti wonu mo nsa ase kakra ye da ne duafie ho no eno ma ne duafo no ba moden ne aso ne nsa so wansere waso won ba moden apa bi tutu fom eye no betimi bia e ma me ne wo kasai cabbage ne atosode ahodo bi ti se nyaadoa ne ntosi ne mako ne sa ne ma no wonu aduadua bi a me ne wo kasai e wo ani aba pa na e ba ye wo masu wo monte nkwa montene so enkwa nkoton sans wonu amu no wo mu hia bi eno nti me ne wo kasai pani under the leadership no wo mo ya adwuma so ya adwuma bete aboa ama ne duafie no anya hwe kura no wo monya niema etimi aboa wo maduan nuamu enu amodidie mu sene ebe ya obemo mo asetena mu etimi akoyi enu na nam so empani aboa abaso ye pa ache se Yera Thompson Ochokpo DDP on the title ekita no no wo mo ya de pa no che se nipa nyina ye sabie ama ne duafo mpanifo nyina so aye sabia ebeboa ama ne duafo no wo mo asetena mu so etimi akoyi Kasebo wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Na ye ka musa na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo eno no. Adansie ho niema papa bi na wo benya. Etisa wo pe nadoa wo pe plywood wo pe building wires anasa cement anasa iron rods anasa roofing sheets. Ye ka musa na KJC Company Limited ni ye tene so na ya sorry. Free consultation ni free delivery ye adwuma. Na adwuma panti more than 30 years. Enfie aduasa na ye kire eno aton adansie ho niema de aboa Ghana for na no Central Steve for Bonabaso outstanding services 2023 any trailer any tracker hodo enti kumase ne nkran de wo gusu a wo bo adwuma na de ba ko ne se ko ba simpri mu se so obeto adansi ho nema na free na nchen a manya angu ho munsesa ma ade enko obi wo ha oba no obeti o so nana we de fa gu next week meba baje efie mienu na gu ho etu beto ya no asesa wo nema na wo de ko Ghana ha abrochirefo Ghana fa mo wa mo no ne amopese mu sidan wo mu si manemu Ghana ha no mo nka nche wo msa na KJC Company Limited ena mo hwehwe no sa wo nkran anase komase obetimi afre 020 435540 020 435540 na eno no Endpoint Homeopathy Clinic a alternative medicine ayede ye adwuma
na homeopathy emani mema mo pa wo momra ne mfa homeopathy so na ye hu root cause no de enti awo no ma no ne nya ho adwuma na prostate enlargement in men eno nso ye boa premature ejaculation bema ye de Mr 30 seconds atu din ho na no achi low sperm count no ebe free low na echo high na nerve diseases kidney na liver issues no wo mo ewo empanifo wo mo aben ye omo hye epensempensemu eye lab technologists and radiologists omo yi adwuma nkasa nti omo de wo mo root cause no ansan na ya kire nnura ye de bema wo enya yaresabia na wo koya na yasesa nnuro bi de ama wo endpoint de otu mu ten be ye lab ho na lab no nso no eye lab technologists and be ye enti hwehwe na kina kwan say wo wo kumase eye krono mabo ahia na say wo nkran so aspentes kwan no so ba bia frɛ ho shell signboard no na tema committee 22 ubetimi afrɛ endpoint homeopathic clinic say ye physiotherapy na some massage e was 0244 867068 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 74 mixture T74 di ama no yetete no dudo no ano omo no no ena sese yaye ne nsuo dudo no so omo no mo a na omanyanya wo manim sese we die sa dudo yi ya ne kama aye di DHC ye diafra immune booster papa eye 74 mixture immune booster papa sa wono mo a asojafo wo nipaduam no gina brane etimi koma wo etise wotie SOMPA 106.5 FM akra na ba bia wonuro esi no se 74 mixture eni hode a ene edro we ne ye kamfo de ama wo edro a wono mo a yare bi tise bia mo na ase ahono hono ene chire ulcer da bia yare foforo ene hepatitis ene krutomi ho enguda ene me blood sugar wosro ene niama bebre no 74 mesa no ebe ye ho adwuma nkasa entity 74 ene ye dia to so numbi na wonum ayare ne kura ama e se asojafo no beko ama wo eye 0246073498 na eno ano na no pay so promise do fa SOMPA kase eboso achia wo na wo chia wo so de Twisco energy food drink no enaba we a chocolate and essence delicious and fort ewom vitamins ahodo vitamins B vitamin C vitamin D iron ni nyina bomu mase be enti Twisco energy food drink eno ne ye comfort ama wo etu sorry anopo good morning Ghana and a promise do for echiaw eye 2 Ghana so the sepe 2 Ghana said the sepe and so the dead dance when you now they are mixing a kama Twisco energy food drink beverage papa wo bobia no pants and wa kwadwuma anaso wa kosuku a wani ha wo de ahoden enam forto no a eye combination of energy boosting minerals no and vitamins bit say B vitamins no na eye ho adwuma enti 2 Ghana said the sebusuamu ni nyina Twisco energy food drink no a promise do for dia ba no ene ye kamfo dia ma national so senya me yadom a 31st October 2025 SOMPA OB bars Kaneshi market eni ye peja studio no ne dia ba besi mo lorry park ho ne ne mo akọ nakra na eti Kaneshi fue Ablekuma Central fue SOMPA 106.5 FM akra ye chiachia mo na ye ba yeba ne yemfa nsapan ye ne ya badwafo bebre ena eba ye ne presenters ne eba enwumaku ebu ye chidom biti se promasido eti Twisco na no pa no mbe bom breakfast wo ho eti obi a sa wo Ablekuma Central na wo Kaneshi ne mpotamo dia 31st October 2025 Shia SOMPA OB bars SOMPA 106.5 FM Accra ewo Kaneshi market na yeba no enwumaku biti se Leicester Ghana Limited omudi ya toothpaste ne brush aba no omudi niema de beba te se etufo bo eti etufo bo ntinya afa na wukodwom ubetu ne pepepe beverages for de bela kwane niema nyina beba ene bel cola mu ubetu no etufo bo eti wudi dwana wutie radio na wo experience radio at your doorstep no na at the same time nso wo nya niema papa ne etufo bo niema na wo nso otufisa yeba no ye ne sponsors ene eba eti hye nso 31st October 2025 SOMPA OB bars Kaneshi market and ye peja ye studio na besie na ye adwuma fria no pa ekwa kwakosi enumre ye home so ye ba ye de dia kanyina ebeto so
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omu tibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spintex baby friend share signboard no. Wudru na obusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fu. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagim. Bra aden ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ane wayi me ensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3D malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time heba mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Na ehefa na moko. Yekoye training wa garden ni. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya best ya inkunim difo. Mo asem winim say, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Say ye chocolate taste ni chinchia. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E pon kunim difo. Sisemwa. Mama, yeah dase. Me mo freya pomudi hu hia me. Swissco, power your dreams. FDA agi ejede yinkrato yato. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen ampa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esi na nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho den. Tonti na 74 yin so yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Samennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 02460734998. FDA agi adwadi nkratoa yi atom. TV Emma Aketuapa. Nokure Emma Aketuapa ye to ansem ne so na yakopie mu ewo amanone. Yakopie mu ewo France baabi a Adamfopa radio wo no. Na enanu ada na wono moto aba ayi PM foforo me kire Prime Minister foforo ewo France I friend say Sebastian Lecornu. Na Lecornu eba ye no 26 days penie je se wonya abosome kura ne sa ene se wo se na adwuma se Prime Minister no wo de ato wo na nya biu na ni nyina mu no ye se wayiyi ni ministers ne mpanimfo no mbebu man no as Prime Minister no wayiyi wo mu nyina wie ye na pe adechen ya o se adwuma no wajai adwuma ne pe ni don hwere be ye se enan mpo
ɛna wonya request free France for one president Emmanuel Macron chain say wo meboa no na won toto oman no near friend say stability of the country so obetimi atoto oman no de oman na siye ɛwa na wodi mirika wo hwiri so yese pam say adwuma no wobɛyɛ na yeto obama no say prime minister no waja no ato ho ɛna wokɔ akɔyɛ Emmanuel Macron mampani na adwuma ɛde ama no ɛna nam so ɛma wokɔpie mu ɛwɔ France wo manfo hɔ no akasa ho pa akyɛ say ei na papa yi pa ɛde na krokro da John Ben wayɛ France man san say wohwɛ nipa wono obedi na ade no a efiri December last year and one who feel about so yeah on out of for the ama was a one sobra na ba be adwuma no o ba ya wo si adwuma no wontimi nya na emom France man pani Emmanuel Macron ama request say bra na ba boa no na fe won toto man ni yedi a ene de obekọ eno no manfo no transidium hu se we dey papa no wa mayi kura Kasebo no si na ensema yede somo no pe wo sompa 106.5 FM so no de mu akotene no ebi ene Obapa Awula Sewa awoye eco-conscious citizens coordinator. What they are to just swimming crew ni hotline ye di to jasenka. Enu ye di ba ye dwuma na galamse hu se bia excavator bi obabi a na wa friend besi na e mind we chesa aban no achichede na ntie bi ne enumudwa bi enu so di to galamse ase. Eno na Professor Chris Gordon HS nka we kura nka hia hotline. Anka yenko akire ho yenko awe tete atempo no ba bia galam se free baaye no na yenko tu ase na owura Mustafa Gbandi nso dia to just MPP for monkama no ntum say obi be kan galam se ho asem a mo de mo nka ho free say mo mabre so na ye peche tete se kontebi custom officer bia kodin sansame togbe agbeti dodoe wakoji 2000 Ghana cedis every Dubai burger ho na ne to sapa enye sika bia na yedie na efri SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wokumase eye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 Paris France Adamfopa Radio takwa SOMPA ye 101.1 takwa de SOMPA ye 103.3 takwa de chine ye san wotachiman 106.1 FM ena sunyane ye 98.9 enkranza nso eye 90.7 doma eye 101.3 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM Decoder so eye SOMPA FM na Facebook and so eye SOMPA 106.5 FM Accra and na YouTube and so eye SOMPA FM live your website eye www.sompaonline.com nana KJC company de metada no pa no nsia kase ebo na utie ye no promosido Twisco energy food drink and so eka ho Tontina 74 mesha wo nso boye chidom ema no edi mu kama Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubuaten na wono nso eka ho ne boaya homeopathy ye alternative medicine no odi ye dwuma ye sanso ka mo 31st October 2025 SOMPA OB bus ya ma studio no so de akwakosi Kaneshi market enti Ablekuma Central for monchen na moni enhia na moni enkod na krana na edane de agronipu so ye ma studio no ankasoso ne de aba eti radio at your doorstep eti obetie ye na bibia betimi akoso kama Yeni de kasebo esumo no pay eyeme akosua ago aboagye obetimi afrem yakosua nhira me ne medoba obrempon na kwaku ampoma yademu nyina se ya sorry so enche de Ghana Today ebeto aso Dia special local food abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye